Igama lami uGwenafu Kadlame ngifundisa itende ngidlala ngiphenga wadayisa ama-keyboard engifundisa ngayo itende. Itende ngifundisa ku-YouTube naku-TikTok kuphela, not ku-WhatsApp. Ngifundisa ku-YouTube naku-TikTok kuphela bakwethu. So la run i-300 sadayisa 18,800 keyboard. Naye bafethu anginawo ama-keyboard a-brand new lawa kuma-i-series lawo. Anginawo ama-keyboard a-brand new. So if uqhamuka kumina uthi Gwenafu ngicela u-brand new, anginayo into kanjalo. But ama-keyboard engiwadayisayo ama-keyboard akanje, ngiba ne-condition ekuthiwa i-new like condition, ngibe nama-condition-ke nje lawa okumele ngiwachaze ukuthi yabo i-keyboard yakho ikanje kanje kanje kanje. Ngenxa yokuthi isuke seyi-keyboard esekumele ukuthi ingikhulumise. But-ke naye-ke khona manje asinawo nje ama-keyboard a-brand new kulama i-series lawa kanje. Yebo. Yadayiswa-ke le 18,800. Uma unayo imali ngithinte, nayo inamba yami ikhona la ukhulume nami. Ngithinte kakhulu ku-WhatsApp ngoba uma ungifonela ungase ungangitholi, uthole ukuthi mhlawumbe ngisemsebenzini. Ngithinte ku-WhatsApp. Akhona namanye ama-keyboard akhona, Roland E16 akhona, Roland E09 akhona, Roland akhona nje ama-keyboard akhona mfethu. Ngibhalele ku-WhatsApp ungitshele. Ngikwazi ukudeliver ngo-Postnet kuphela. Ngikwazi ukudeliver ngo-Postnet kuphela. Uma ungakwazi ukucollect impahla yakho, ngise-Pinetown for i-collection. Ngiyenza i-collection e-Pinetown. Anginaso isitolo, but senza ama-meetup e-Pinetown bakwethu. Ngiyacela bandla ungazi lokhu ukuthi Gwenafu ufuna isitolo sakho, anginaso isitolo bakwethu. So iyona keyboard-ke le edayiswayo. Khona namanye ngithinta.